Aleykümselam. Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşler. Жылкы базар бүткөндөн кирген окшойм мен. Эч нерсе калбай калыптыр. Так. Мына тай баалда окшойт менимче. Oldu Mehmet. Yok oldu endişe şu ola dedi. Çıktın mı? Kas kat bas. Bana adam çıktı. Мына бурултай баалда. Ha. Канчага келди? 47 verdi. 47 000. Ulan da geçen mukatta 45 verdi. Yeni kara. 47 000 мына ушул тай баалда тугандар. Эркек тайлар булар? Urgaç baytal. Ургаш байталдар. Канча болду булардын баасы? 130 bin boldu. Ким алды? O askar kaldı. Шапкачан кишиби? Ha, sola. 130 000 мына 3 байталды алды дейт тугандар. Akıllan takma. Да, канча экен ушу кулун? 50 000 кеми бар дейт. Бул жашы кандай? 6 айлык. Жабагы деп коет экен. Комментарийде дагы 1 жашар деп коюп барада калбайын. Жабагы менен тугандар. Тайдын жашы кандай? 1 жашар. Баолтабы? Канчага кылышты баасын? Канча? Баасы 160 000. Базар бага кылды, сураштыбы? Канчага сурашты? 67 000ге сурашты. Мына ушундай. Андай мына ушул тай баолтат тугандар. Кандай укам иштер жакшыбы? Ушул баолтабы? Канчага сурашты? 50ге сурашты, бербедиңерби? Жашы кандай бунун? 1 жашар, а? 1 жашарбы, чын эле? Карабайыр окшойт, а? Россиядан келдиби? Жакшы. 1 жашар. Силер канча дедиңер баасын? 150 000. Mana postna kimin seniki öz birat qancha qolat. Неге тугандар арт көрүнүштөрүн сиздерге көрсөтүп кое берейин. Андан кийин мына ушул 67 000ге баа болду дейт. Бунун баасын 160 000 дейт. Бул дагы 1 жашар. Тугандар, мен бүгүн Жаңынокат мал базарындамын. Кой базарынын бааларын сиздерге колдон келишинче билип өтөйлү. Алдымда турган мына ушул койлордун кайсы бири баа болуп атат, азыр секин кирип билебиз эми. Кайсылар баа болуп атат? Ассаламу алейкум. Кары сизденби? Канча баш баа болуп атат бул жерде? Bu yerda 20 boş var. Baş var. Ушулар баа болуп атат. Саттас. Канчадан берирдиңиз эми буларды? 10 minden bir. 10 000ден. 10 minden bir. 10 000ден 11 000ден бердиңиз. Булар баары эркек экен, а? Баардыгы эркек козулар. Жакшы. Мына ушулар канча сатылды уже? Yok, maşeki onu 19,5 bin. 19,5 000ге бербей атасыз. Жакшы. Şunu hem tortup buna şunu hem sotu var. Бүгүн кой базарды тутат тугандар, адамдар, алармандар өтө көп. Так. Ayakkabı vereyim olmasa? Кайсылар баа болуп атат? Ассаламу алейкум. Мына ушу өзүлөрбү? Ушу канчага сурадыңыз? Бул соолук кой окшойт, а? 14.200'ge мына ушу соолук койду сурап атыптыр. Эти дагы жакшы экен. Сатылбай калды деп буларды. Мен кой базарды аралашты баштайын, ичине кирип, Başka çıkıladıgan ne olur? ичинки бааларды колдон келишинче билип өтөлү. Азыр мына ушу кочкордун баасын сурайынчы, алдында турган чоң кочкор экен. Кочкор сатылдыбы? Канчага кетти? 28 000ге кетти. Tartışık, ülke çıkarasın. Бул канча тишкен? 2 тишкен тугандар. 28 000ге кетти. Мырза буутка коюла турган экен, а? Semizde bir yıldan beri temcil var. 1 жылдан бери канча ай бактыңыз?
1 yıl baş. 1 жыл бақтыңыз ба? Жақсы. Бұлдан береке табам. Ассаламу-алейкум. Бұлар барды еркек ұрғашылар? Еркектер, а? Қаншадан молдады кәпшілар? Арқылы кәп. 12 мін сом бол, 11 мін сом бол, 9 мін сом бол бар. Бұна сары қанша кәм мұна? Алдында тұрған. 10 мін сом. 10 мін сом. Сатылышы? Сатылышы. Жақсы. Бұлар да сатылып кетті. Сізден бе? Қанша ұшылар мұны? 13 жарымдан? Ого. Еттері бар, тегіз бар екен. Жақсы. Берді бір чоң қошқар тұрады. Şu bağoldat menimçe ha? Kaçsı bağoldat? Qara, qanchaga so'radingiz? 27 жарым. Yo'q. Buna qo'ydin betini tartdim aka. Nega? Qo'chqor bozori tug'anlar. Buna qaraganda bo'yi metrga yaqin o'xshaydi ha? Metrga yaqin o'xshaydi bo'yi ha? Menimcha ikki tish o'xshaydi. Gördünüzler mi? 27.500'ga bahası geldi. Qo'chqorlar bağ oldu. Qaysilar? 15'ten bardın suradınız mı? Bular iki tişe o'xshaydi, iki tishlar ekan. Bağda turib turdi bularchi, biraz arıqroq. Shunday olsa dağı. Nega? 15'inden surab turdi tuğanlar, gördünüzler mi? Şu qo'chqor. Şu qo'chqorlarning biri qancha tish u? 3 chashar. Qanchaga bahası, qancha bozor bağıldı? Qanchaga? 50 ming. Qanchaga so'rashdi? 37 ga bermadingizmi? Yaxshi. Bo'yidagi metrga yaqin ekan tuğanlar. Metr chiqar ekan. Bo'yini o'lchab ko'rdingizmi biyiqligini? Yo'q, men o'lchamayman, jeni qo'yib o'lchab qo'yib qo'yaman. Buğutda жүрген ekan da bu açayın ha? 37 mingga berib edim deydi tuğanlar. Bahası 50 ming. Eğer buğutga qo'chqor izdegan bo'lsangizlar tuğanlar, men telefon nomerini sizlarga jariyalab ketayim. Telefon nomerini ayting da bo'lsin. 71 mingdan 17 77 22. Şu nomeri байланышып көрүңүздөр туғандар. Qo'chqor жақсы сынды qo'chqorlarning biri. Nega? Осы жерде bağ отқан qo'chqorlarning biri. Ошол qo'chqorlar. Бүттү? Базар бүттү? Yok. Жақсы qo'chqorlar ekan, uzun. Qancha екі tishlari bular? Gisar. Uşular negizi gisar bo'lib aytilar. Araşanlar, uşular ha? Bişkek'deki. Araşan. Bişkek'deki. Bu özünün paradılar bunlar ha? Bunlar özünün nesini paradılar ha? Kırgızстанdan çıkan. Araşan. Жақсы. Бұл şunu gisar deb adaştırады negizi. Gisar emas, araşanlar bular tuğanlar. Nega? Uşul qo'chqor hazır 18 ga keldi. 18 mingga satmadi. 18 ming bermediniz ha? Bergan. Bermediniz. Nega? Qo'chqorlarning dağı Qoramni orqaga tortib. har qanday aytilishlari bo'ladi ekan. 11 ming qancha? 11.050'dan. Ha, 11.050'dan bo'ldi turtuğanlar. 22.100. 22.100 ga mına şekli qo'z qo'chqor. Xudo olib turdi tuğanlar. Gördünüzler? Biz urg'ochi so'lliq qo'ylarni da bilib o'taylik. Qo'llangan qo'zli qo'ylar bo'lsa dağı. Buna so'lliq qo'y o'xshaydi menimcha. Qo'y kimdan ekan? Sizdanmi? Ha, aldingizmi? Qanchaga? 17 ga aldingizmi? Ha, bozori. Tak. So'lliq qo'ylarni aldingizmi? Qo'chqor ekan. Ha, puchma. 12 jarımdan aldınız. Nega? 12.500'den puchma qo'ylarni olib turib tuğanlar. Echki bozorda kichkina aralaymiz dag'in. Shu bilan qo'y bozorining sotilishlarini, ko'rinishlarini ko'rsatamiz sizlarga. Ha, ko'rsatib jiyintiqdaymiz. Shuni oldingizmi? Qanchaga? 9 mingga.
Мінеке. 9 мыңға алып тұр мынаны. Еті жақсы ұқсайды, а? 9 мың. Бұл чәвіштер екен, а? Улақтар дегенім. Мынау чевіз Алдыңыздар бұл шындар? екеуін саттық. Қаншаға кетті шүкі? 200 грамм 9 мың. 6 мың. 200 грамм 6 мың кен. Так, бұлар қаншадан? Бұларда 4 мың нарық 3 мың. бұлдағы ошол 6 мыңға кесе берерсіз. Кішіне қошады. Мынау дабылда. Чоңырақта, а? Жақсы. Улақтар екен бұлар. Мінеке, ешкі базардың бағаларын қолдан келісінше біліп өтейін әм. Қанша бұлардың басы, улақтар? Қанша деп отады? 2300. Қайсыны? Ne kılası? Vereyim mi? Ha? Kança biriz? Bozdur ayıcı mı? Ha? Onu kırma, özlükü kırma. Sen iki yerde geldi, kaldı. Kaçı? Sana 700 son koy kere. Evet. Бұл жерде дағы мына ешкілер. Мына көк ешкі қанша екен ака? Bak. 8 мың сом. Улақтары ше, ең кішінелері? Улақтары 3 мыңден, 3 мың тегерегенде екен. Мына шындай туғанары. Шул шығарышты біз жиынтықтадық. Біздің видеоларды көріп тұрыңыздар.